Programski jezik C tutorial. Razgranata struktura naredbe F. U ovom videu uradit ćemo 3 primjera primjene naredbe if u različitim situacijama. Prvi zadatak je napisati program kojim se unose dva broja, zatim znak operacije plus, minus, puta i podeljeno. U zavisnosti od izabrane operacije ispisati rezultat. Znači unijet ćemo dva broja i znak operacije i na osnovu te operacije izvršit ćemo odgovarajuće ili sabiranje ili oduzimanje ili množenje ili deljenje. Idemo da uradimo taj primjer. Prvo što ćemo raditi je definisat ćemo promjenljive. Znači u ovom primjeru imamo sabiranje, oduzimanje i množenje. Moglo bi sve da bude int ako stavimo da su ta dva broja integer. Međutim, kod deljenja moramo pretpostaviti da neće biti integer, pa ćemo na početku onda sve staviti realan tip podataka, a, b, to će biti broj koji unosimo i rezultat. I potrebno nam je za znak operacije, definicija, pošto je to jedan znak, stavit ćemo da je to karakter, stavit ćemo znak neka bude. I prvo ćemo ispisati poruku. Unesite dva broja, možemo u jednom redu i operaciju. I sada ćemo, stavit ćemo na razmak i sa scanf ćemo uneti te podatke, za float, ovdje parametri su %f i za znak operacije karakter, evo ga, i onda stavljamo da unosimo, prvi broj, drugi broj i operaciju, znak, to. I sada na osnovu znaka operacije ispisujemo rezultat. Reći ćemo ako je znak jednako, ispitujemo jednakost i karakteri se stavljaju pod jednostruke navodnike. Ako je plus, šta je u stvari rezultat? Rezultat jednako a plus b. Ovako ćemo najlakše nam. Ako je znak minus, rezultat je a minus b. Ako je znak operacije puta, rezultat je a puta b. I ako je znak operacije razlomačka crta, stavit ćemo da je, to je operacija deljenja, izvršit ćemo deljenje a kroz b. I ostaje da ispišemo rezultat, printf, čisto ćemo da provjerimo, rezultat je i %f i novi red i rezultat nam je res. Evo ga, i ajde ovo da testiramo. Unesemo recimo 3 i 4 i plus, da vidimo, rezultat je 7. Ajmo 3 i 4 i minus, rezultat je minus 1. 3 i 4 puta, rezultat je 12 i 3, 4 i podeljeno 0,75. Sad ćemo malo srediti ovaj pa ćemo pokazati još koji se problem dešava. Prvo ćemo srediti ovdje ispis, da nam ovo bude malo lepše. Stavit ćemo ovako. Prvi broj, pa ćemo onda staviti jedan razmak, pa možemo operacija koja je, karakter, pa onda drugi broj, pa onda znak jednako i rezultat. I sada ćemo lepo srediti, prvi broj, pa onda ide znak operacije, znak, pa ide drugi broj b i onda ide rezultat. Da vidimo šta će sada biti. 3, 4 plus, da vidimo da li to lepše izgleda. Evo, vidite, 3 plus 4 je 7. Ajmo recimo podeljeno. 3, 4 i podeljeno. Evo dobijamo rezultat 3 podeljeno sa 4, 0,75. Sredili smo to. Ajmo sad samo vidimo šta se ovdje dešava ako unesemo 3 i 0. Evo vidite, nema rezultata. Nismo ni stavili, samo da stavimo razlomačku crtu i vidite da dobijemo neki čudan rezultat. U stvari mi ovdje dolazi do deljenja sa nulom i to ne bi smjeli da dozvolimo. Kad je znak deljenja, morali bi da provjerimo da li je rezultat, da li je delilac nula. Ukoliko jeste, treba da ispišemo poruku deljenje nulom nije dozvoljeno. Pa ćemo ovdje malo izmeniti ovaj dio. Ovo ćemo ostaviti ovako. Mogli smo i u svakom ovdje delu da izračunamo rezultat, stavili bi zagradu, izračunamo rezultat i ispišemo.
znači u svakom. Međutim, znači to nam pravi program, ponavljamo jednu naredbu više puta, zato ćemo pokušati ovako da uradimo. Ovdje ćemo staviti telo i kada je deljenje, reći ćemo ako je delilac, znači ako je b 0, šta treba da uradimo? Ispiši poruku deljenje nulom nije definisano, stavit ćemo ovako. Znači deljenje nulom nije definisano, stavit ćemo poruku. A u drugom slučaju else, reći ćemo ovako, znači podeli, res jednako a podeli. Znači tek sada smemo da vršimo deljenje. Ukoliko utvrdimo da je b različit od nule, podeli i ispiši nam rezultat, ovo ću kopirati. Ovako. I to bi bilo to. I sada da nam ovdje ne bi, kada je recimo neka operacija, znači ovdje da nam ne bi još jednom ispisalo rezultat, onda ćemo ovo staviti samo ako nije bio znak deljenja, znači else, onda ispiše rezultat. To u stvari za ove druge operacije da nam ispiše. Znači ako su bile ove 3 operacije, on će nam znači ovdje ispisati rezultat. A ako je znači deljenje, on će nam ispisati ili deljenje nulom nije definisano, ili ukoliko znači delilac nije nula, izračunat će količnik i ispisat će nam ovdje, ne u ovoj ovdje. Da provjerimo. 3, 4 plus, evo ga. Radimo još jednom. Ajmo recimo 13, 7 i podeljeno. 13 podeljeno sa 7, evo ga. Ajmo 13, 0 i podeljeno. Deljenje nulom nije definisano. Znači ovdje kada smo unijeli 13 i 0 i operaciju deljenja, da li je znak plus? Nije. Da li je znak minus? Nije. Da li je znak puta? Nije. Da li je znak deljenja? Da. Sada, da li je b 0? Da, ispisuje deljenje nulom nije definisano, ne ulazi u ovaj svoj else, zatim izlazi dole i pošto ovdje bio ispunjen, neće ući ni ovaj else i vraća, znači izlazi iz programa. Provjerit ćemo još jednom, ajmo recimo 13, 7 i puta, evo znači dobijamo rezultat. To bi bio taj prvi primjer, idemo dalje. Drugi primjer, data su dva različita dvocifrena broja. Ispisati onaj čiji je zbir cifara veći. Ukoliko je zbir isti, ispisati broj koji je veći. U ovom primjeru znači imamo dva dvocifrena broja različita i potrebno je da nađemo zbir cifara prvog, zbir cifara drugog i ispisujemo broj čiji je zbir cifara veći. A ukoliko im je zbir cifara isti, onda ispisujemo veći od tih brojeva. Idemo znači ovdje, ovo ćemo obrisati prethodni zadatak i prvo ćemo definisati znači dva broja, neka bude a i b i definisat ćemo njihov zbir cifara, recimo za i zb. Znači sve će biti cijeli brojevi i ispisat ćemo znači poruku, možemo u jednom redu unesite dva dvocifrena broja, stavit ćemo ovako. I unećemo dva dvocifrena broja, ovako, adresa od A i adresa od B. I sada izračunat ćemo zbir cifara prvog, ZA, dvocifreni broj, znači ZA je A celobrojno sa 10, cifra desetica, plus A ostatak sa 10, to je cifra jedinica. Isto to, ZB jednako b ostatak sa 10, cifra desetica, plus b ostatak sa 10, cifra jedinica. B znači celobrojno sa 10 desetice i b celobrojno ostatak sa 10 jedinice. I sada kaže, provjerit ćemo koji je zbir cifara veći. Ako je ZA veće od ZB, šta je potrebno da uradimo? Štampat ćemo znači onaj broj čiji je zbir cifara veći. Znači to će nam biti u ovom slučaju A. Ovako. I sada idemo else. Ostale su nam još dve mogućnosti, da je veći zbir cifara od B ili da su isti. Sada ćemo provjeriti. Ako je zbir cifara od B veći od zbir cifara od A, onda treba da štampamo ovaj drugi broj. Stavit ćemo. I to nam je znači broj B.
Ako nije veći ni ovaj zbir, znači da su zbirovi isti i onda štampamo veći broj. Znači idemo opet else, ovako, i kažemo ako je a veće od b, onda opet ćemo a, i ako ovo nije ispunjeno, štampaj b. Znači ćemo malo ovako ući, prilike da znamo, pošto brojevi su sigurno različiti, tako da nema potrebe da provjeravamo i to, pošto je tako u tekstu zadatka, i stavljamo znači b. Evo, još jednom da prođemo, znači našli smo zbir cifara prvog broja, zbir cifara drugog broja. Ako je zbir cifara prvog veći, ispiši i neće ulaziti u ovo else, koji ovo else obuhvata bukvalno sve ovo isto, i znači ispisat će nam taj prvi broj. Ako nije zbir cifara prvog, provjeramo da li je zbir cifara drugog veći. Ako jeste, ispiši drugi broj, naravno neće uraditi ovo else, znači ide na kraj. Ako nije ni jedan ni drugi zbir veći, to znači da im je zbir isti, i onda provjeramo koji je broj veći. Znači ako je veći broj a, ispiši njega, ako nije, ispiši broj b. Idemo da testiramo. Aha, ovdje smo zaboravili tačku zarez. Pokrenut ćemo i recimo ajmo 19 i 33. Dobro, znači ovdje zbir cifara ima veći prvi broj. Ponovo, recimo 35 i 19, opet ima drugi broj veći, znači ispisuje njega. Ajde imamo treću varijantu, 35 i 53. 35 i 53, 53. Znači kako ovdje radilo? Zbir cifara za prvi je 8, zbir cifara za drugi 8. Da li je zbir cifara od a veći od b? Nije. Da li je zbir cifara od b veći od zbir cifara od a? Nije. Ulazi ovdje. Da li je a veći od b? Da li je 35 veći od 53? Ne. I ispisuje, ulazi ovdje u else i štampa 53. Ako obrnemo, recimo 62, 26, opet nam ispisuje znači veći broj, 62, opet je zbir cifara 8 za oba broja. Prva pitalica nam ne prolazi, da li je 8 veći od 8, ne prolazi druga pitalica, da li je 8 veći od 8, ide treća pitalica, da li je 62 veći od 26, jeste, i znači izvršava se ovdje. Ajmo još jednom, znači kažemo recimo 17 i 32. Da imamo kuda je išao tog programa. 17, zbir cifara je 8, 32, zbir cifara 5. Da li je 8 veći od 5? Jeste. I izvršava se ova prva naredba, ispisuje znači 17. Evo, znači to bi bio taj primjer za dva dvocifrena broja. Idemo na sljedeći primjer. Treći zadatak, napisati program kojim se za uneti redni broj mjeseca ispisuje broj dana u tom mjesecu. Ukoliko se unese drugi mjesec, provjeriti da li je godina prestupna. U ovom primjeru, znači, unijet ćemo redni broj mjeseca od 1 do 12, znači smatramo da ćemo unijeti ispravan broj i potrebno da ispiše broj dana u tom mjesecu. Sada, ukoliko unesemo drugi mjesec, treba da imamo i godinu. Pa ćemo naknadno napraviti, ukoliko une drugi mjesec, da se unese i godina i da se provjeri. Idemo sada da uradimo, ovo ćemo ovdje opet obrisati i definisat ćemo promjenjivu, znači int mjesec, i stavit ćemo poruku print, unesite redni broj mjeseca, tako ćemo staviti, i unećemo znači redni broj mjeseca, ovako, i sada broj dana. Ovdje nam je najlakše, pošto najviše imamo mjeseci sa 31 danom, znači 1., 3. mjesec, 5., 7., 8., 10. i 12. imaju po 31, pa ćemo pretpostaviti da je broj dana u mjesecu 31. I sada ćemo da provjerimo ako je mjesec 4. ili mjesec 6. ili mjesec 9. ili ako je mjesec 11. Tako je, znači onda je broj dana u tim mjesecima 30. I ostaje nam je još da provjerimo da li je drugi mjesec, znači ovdje ćemo else, ako je mjesec jednako 2. Ako je mjesec jednako 2, treba da unesemo godinu. Znači moramo ovdje uneti godinu i onda ćemo definisati int g1, int g, i stavit ćemo poruku
unesite godinu. Stavit ćemo ovako, samo navodnici, unesite godinu i unećemo godinu. Ovako. I sada kada smo uneli godinu, vidjet ćemo da li je ta godina prestupna. Znači, ako je godina, sad ćemo ovako, znači ćemo na onu provjeru. Znači, ako je godina deljiva sa 4, on je komplikovaniju da kažemo. Ako je godina deljiva sa 4 i nije deljiva sa 100, to je 0, ili ako je godina deljiva sa 400, onda je prestupna i u toj godini broj dana je 29, a ako to nije ispunjeno, broj dana je 28. I evo, to smo završili. Jednostavno, kada ovo sve odradi, potrebno da ispišemo print mjesec, stavit ćemo ovdje, ima, opet ćemo ovako, dana. Tako ćemo staviti i koji je mjesec M i koliko ima dana BRD. Da. I evo ga da provjerimo. Ajmo stavimo ovako, ajmo recimo prvi mjesec ima 31 dan. Idemo dalje, ajmo recimo četvrti mjesec ima 30 dana. 12. mjesec ima 31 dan. Da imamo sada za drugi. Aha, evo, znači drugi mjesec unesite godinu. 2024, to je prestupna, mjesec ima 28 dana. Znači ovdje smo nešto u formuli pogrešili, trebalo bi da napiše 29. Sad ćemo da vidimo. Da ovdje smo umjesto 100 ukucali 4. Evo ga, ispravit ćemo, znači drugi mjesec 2024. godina 29. A drugi mjesec 2023. znači nije prestupno, trebalo bi 28. Evo ga, znači to smo uradili. Naravno, druga varijanta je bila da odmah unosimo redni broj mjeseca i godinu, pa smo znači mogli to, ali znači nepotrebno nam je za ove ostale godine, znači unosimo godinu samo ukoliko je drugi mjesec u godini, jer on se menja u zavisnosti da li je prestupna ili ne. Znači još jednom da vidimo. Drugi mjesec 2000. koja je isto prestupna, 29, ali drugi mjesec 2100. Znači 2100 nije prestupna iako je deljiva sa 4, zašto je deljiva sa 100, a nije sa 400, tako da bi trebalo 28. Evo ga. Znači evo nam ga taj program kojim se na osnovu rednog broja mjeseca u godini ispisuje broj dana u tom mjesecu. Znači još jednom ćemo proći. Uneli smo broj mjeseca, pretpostavimo da mjesec ima 31 dan, da ne bismo provjeravali da li je 1., 3., 5., 7., 8., 10. i 12. pošto nam tu ima najviše, a zatim provjeravamo ako je 4., 6., 9. i 11. mjesec u godini, broj dana je 30, a ako smo uneli drugi, onda zahtjeva od korisnika da unese i godinu. I kada unese godinu, provjerava da li je prestupna, ukoliko jeste prestupna, broj dana je 29, ukoliko nije 28 i na kraju ispisujemo rezultat. Eto, to bi bila ta 3 primjera u ovom tutorijalu.